jer i predsjednik Izetbegović je na početku borbe za slobodu Bosne i Hercegovine borio se za multietničku Bosnu i Hercegovinu. To postoje izjave. Kažete na početku. Na početku. A kasnije? A kasnije je predsjednik Izetbegović podlegao tvorcima takozvane Islamske republike, islamski fundamentalista koji su zajedno sa Rahmetli Rasimom Delićem uspijevali da obrnu stvari na drugu stranu, ali to je već vrijeme kad sam ja otišao u diplomaciju i kad je Jovan Divjak maknut na stranu da ne bude učesnik tih događaja. Znam se formiraju svim korpusima, formiraju se takozvane muslimanske brigade, preko noći se dovode od jedne grupe ljudi koja je došla iz arapskog svijeta da nam pomogne, oni se objedinjavaju, stvara se odred El Mudžahid. Ja ne sporim da su ti ljudi došli s najboljim namjerama, međutim kasnije pokazuje da među njima ima i prvoraznih svjetskih kriminalaca i terorista. Mislim da smo o tom dovoljno kazali. Armija je jednostavno pretvorena iz bosanske armije u nacionalnu armiju, nije ni u nacionalnu, to je stranačka armija, jer jedan od čelnika SDA u to vrijeme je obavljao funkciju zamjenika ministra obrane, Hasan Čengić, je rekao u Cazinskoj krajini negdje u nekom govoru da će svaki pozitivan, odnosno podoban Bošnjak biti naoružan. Ja sam u jednoj prilici na televiziji Bosne i Hercegovine pitao što to znači. A kasnije sam vidio što to znači jer sam zapravo isti gledalac koji se nalazi na granici islama i hrišćanstva i dalje neophodna i bit će to neophodna dok islam ne pobjedi na ovom svijetu. لذلك مساعدتكم هنا ومساعدة الإسلام وخاصة لهذا الشعب الذي في هذا البلد يعيش على الحدود بين الإسلام والنصرانية مساعدتكم ومساعدة العالم الإسلامي ضرورية جدا إلى أن يحكم الإسلام العالم. Zato u svoje ime, u ime muslimana Bosne i Hercegovine kažem samo privodno hvala jer nas na Allahovom putu čekaju još mnogi brojni zadaci. Morate znati što se dogodilo 93. Politički vrh Bosne i Hercegovine je odlučio da islamizira armiju BiH. Mi smo svi počišćeni. U pravom smislu te riječi, gospodin Halilović i mnogi drugi koji su htjeli multietničku armiju BiH. Armiju su preuzeli neki bivši Kosovci koji su postali konvertiti, veliki muslimani. U armiji se mora uvesti sistem vjerske vojske i tu je nas život razdvojio. Dragi vojnici, Esselamu alejkum. Pozdrav! Na mjestu Osman! Tekbir! 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 Ja sam i on imali jedan vrlo težak razgovor, ja sam njemu rekao, prestani Alija lagati i obmanjivati. Govoriš o jedinstvenoj, a dijeliš. Pozivaš ljude da se bore i da brane tu zemlju, a već si ih prodao. Brineš se zato da stvoriš sebi neku državicu i tako dalje. On je meni rekao, neću, to su
ti ljudi, ono, nisam ja za to odgovoran. Ja kažem, nemoj, ali ja tako da govoriš. Zna se da se ništa ne zbiva bez tebe. I da ti sad da kažem, meni su došli Avdo Hebib i Mujo Kafedžić i još Arištanović, da mi kažu da su oni sve s tobom utanačili. Sve oko formiranja države. Prema tome, ja ne vjerujem da oni govore neistinu. Oni su meni došli da kažu da je s tobom utanačeno, da ja ne bi eventualno... Međutim, oni su krivo mene procijenili. I, nažalost, njegov del, mi smo to pokvarili. A to je bilo svašta, to je bilo i hapšenja ljudi, terora i tako dalje. Međutim, on nije odustao. Interesantno. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo u intervjuu za Pres Republike Srpske najavio je da će uskoro iznijeti još dokaza i imena koje je doveo mudžahedine u Bosnu i Hercegovinu. Na pitanje da li je to bio Alija Izetbegović, odgovorio je da je to apsolutno tačno. Ko bi drugi bio? On je bio vrhovni komandant i za sve postoje dokazi, ističe Kebo. Kebo, koji je posljednjih nekoliko dana iznio brojne dokaze koji optužuju mnoge federalne političare za ratne zločine, rekao je da trpi razne vrste pritisaka u Sarajevu. Kaže da se osjeća ugroženim i da se u ovom trenutku najbezbjednije osjeća u Republici Srpskoj. Kebo je rekao da mu niko od kolega iz stranke Demokratske akcije sa kojima je godinama sarađivao nije dao podršku, već da od njega svi bježe.